mai ni som pali sang hi som ni pathum pathian ni ania Mizo Official Channel clear tu lengai thatu zong te chi bai vek ule kan thulaimu kan lu main cyclone chungchanga tlem lo peng lokila cyclone tle tura wangin Mizoram mi pui then khate chu kan chi ai deuh ni na hriata khuwa anom lo ba ka Mizoram hun then khata thli anat deu wangin mitam tak chu mani na kan tom im ni poina hriata ni mun then khata thli anat deu wangin mani in chungchan te po kan om ni na hriata kan tor pui hle ani chuti ruale ro chuan van nei thlak takin report kan don china thi le hliam kan om lo ni na hriata alomum tak zete chanchin thar dang omani chuan chanchin thar on update zel kan tum donia ole tuna chuan kan thulaimu Manipur boina wanga silaya an ka fu paujin muan kumsom ni panga chungchang te central way me thu chuale pulal du oman Manipur lamzo na thlak te ta na thu cha le thilom zia soifia na thu te hi kan ngai thaho do na ni Manipur boina wanga hliam tuar civil mi paujin muan chu Aizawl ron phur thlen ani tukin mei ni som pali sang ni som ni pathum jing dar nga le minit som nga khan Manipur boina wanga zo na thlak hliam tuar paujin muan kumsom ni panga upa chu civil hospital Aizawl ron thlen puyania MLA pani Dr. ZR thiam sangale pu DL thangmoyaten Mizoram sarkar ai oinan lo hmu kani thudon nei na soidanin paujin muan hi Manipur boina chuatran ni mei ni thum sang hi som ni pathum thim nu khan thengra leiraka inkhawngaihna telin vandoi thlak takin silaimu adong nuala a taksaah hian silaimu som pasri lai lutin Churchanpur district hospital a silaimu paliero lak chu asak ani tonin an soi paujin muana taksaah silaimu omna then khathi vascular vein bulmaya te ani wangin an hmanro nei manga zayan ngam to lo wangin Aizawl an ron rifarta ni nan soya heti mekla hian mei nili sang ni som ni pathuma Manipur chief minister hawa meeting an nei zoa alet le lam imphal khochunga na sataka soi saktok Mizoram depa om Thanlon Assembly constituency MLA Vungjagin Valte chu New Delhi Apollo Hospital en Kolmek ninan soi bokani Central Way main Manipur-a bufai tel alu le dalathon Central Way main Manipur-a Zofa thlak te tranpuina tan bufai tel alu le dalan leikhom chu nimin tlai khan cho chunga bus terminal thuam puyatangin Manipur lampan turin Central Way me president puarl hetan navailiama Central Way main Manipur Zofa thlak te ta na athil thon te chu bufai quintal zali dal cheng singli sang sari zaruk man le tel cheng sing ruk sang ni manania truck pani mangin Manipura thonani heiba ka hian mei ni kuwa sang ni som ni pathum khan cheng nuai ni sing ruk man hu bu fai tel alu le dalan lo thon to a tranpuina Central Way mei nan pek chu to zong hlut zong chu cheng nuai som pakhat sing kuwa sang khat zaruk ani Central Way me chuan thu chu asiamin kan u naw har sat na tok te rem chan dan anga chom dola tranpui zel turin OMA chuan mizo mi puite ngen tak mewani tran rual hi chakna ni anti ani ole tuna chuan ZPM leader pulal duaman Manipur boina tor mek sofa te ta na athu chale thilom zia soifia na thu te hi in ngai thak chunzom te ang thian du tak te u chi bai ve kule Manipur hi India lama ni som panga thlasom sang kha ko samli le pakwa khan rin lu ania anrama lu tur lo dan na permit system an nei thin po ni som paria thlasom pakha sang kha ko samnga khan ti top sak ani zui ta poka kumsom serizet nuwa ILP pek an lo ni le ta hi kan lom pui le ani amaro chu Manipur atanga Mizoram lo zin telaka ILP kan phut lo lain an near chuan kan laka ILP an phut tlat thunga hian Manipur sarkar in tlang mi telaka an rir put dan ati chiang le ani tuna boina hi thil thar ani lova re takata lo in mun to puak ke ani kumsang hi som panga akhan Manipur sarkar chuan the Protection of Manipur People's Bill 2015 chu alo pass na ito anika
he bil hian kumsang ka zakwa somnga pakhat nulama Manipur-a lut te chu Manipur mi le sa nilawangai tur ani aron tita a tlang mi teram an chu sat theina tur kong an zon na ani he bil rwal hian the Manipur Land Revenue and Land Reforms 7th Amendment Bill 2015 chu pass ani boka he bil hian tlang mi te chen rama meitei hoin in mun lo ram an nei theina kong a hon sak tabok ani heng bil te hi dan pa ngai anga soi ho le buk po ne lovin man mo takin minute na chung lekin pass anni meitei ho chen na hian district panga omin Aizawl lam hi za som vel chau an lua tlang mi te chen na hi za som ko vel lai zaw ne in district som pakhat awma meitei ho hian tlang mi te chen rama in mun lo ram an nei hi danin aphal silwa dan thar mangin ma an lata ani heng dan thar an siam te hi du lo na en tirnan ni som pakhat thakua sang ni som panga khan imphal le lam ka in kara motor sang chuang lai nen flak dum tarin kongzo ani a heta hian min som ve awangin kan vatel ve nge a martara themi pakwate ruang kum ni don lai ni zaruk chuang hrep phum lowa anda te po puanin kan vatuama JSC office press conference kovin zona thak zong song te huap tur political demands siam atul thu te kan soi ho ani tuna buaina hi meitei hovin tlang mi te ram chu saktuma an malak na kalsel kha ania Manipur BJP sarkar chuan tlang mi te chen ram zau tak chu reserve forest ale wildlife sanctuary apuang ta a Churasanpur district chunga munthen khat chu wetland apuang tapoka JCB nen in teswa samin chung kutam tak chen na nei lovin an wa vai ta a Manipur hi meitei ho ram chau ani big lova masa ta kan pipu te del ram ani van noelian le Manipur raza te kha an indo fova meitei sipai sakor chunga chuanga om point bel te laka khan kan pasal tha te an tol ngai lo chung khat phei chu van noelian pasal tha te khan silai samrup lai an chu sak ani ni thum thanga sang ni le somni pathum khan all tribal students union chuan peaceful rally an neya meitei lamin tharum an thoma sata leisang khomula British sarkar le uki indona fiat rengna gate chu halin buaina chu apunlun chhota ani he buaina hi meitei ho le zofa te in beina ani ringot lova Manipur sarkar le zofa te in beina ani Manipur sarkar hian an police commando te chu silai ne ma rwai tirin an hunga mi puiten an zui thina nimin maya po khan moirang police OC le commando te chuan ngol ngat le laika khuwa te chu silai nen an beya thile liam enge mozat an omani sarkar chu buaina chingfel tura ban phartu tur ani lain walau taka tranlam tilangin in beina amatonga atrang ta zokani buaina chuwa ma hian Manipur sarkar chuan civil mi te silai atun tir ma saveka hei hian he buaina hi ruaman lok ani zia ati chiang hle arang thayang bera president rula da turin central sarkar kan phut ani Mizoram sarkar ina thayang ama alahi lawm kan tia athayang anga troi om zel kan tum ani namthil ani wangin party bill ham than zong lo turin party tin te po kangen ani kumsang ni le sompanga buaina chuakhan in unaw na le pum khatna zan khathil thuwa lo piang hal maya chunglam na tho ani yang kan ti hial ani kha tun tuma po chu khat chuak kan ni na chu ahun taka tilan alo ni le ta meitei ho te po in unaw kan ni ti hi an hai lova chibing te min be lovin min vai ma vek mai ani hi kanuna Manipur om te po in pian in sailen na mun te kha lo tlan chet san hau su ral matong tu tribal united volunteer te kha kan chuang tak me acheu zoram mi pui te hi in na rualin kan na ve a in tan kan in kau reng ania ato bera chuan he buaina phena hian
naman min din tu kan pathian hian thil tum anei nge yang mấy tên hậu tên này hiền rồi nó bắt nuôi zui zel chi kan ni tolo separate administration kan sual suak về ngay tu ani tun tha ni som nia khan buai na lo chua tran na le sang ang lo ku ki war centenary gate mấy tên hậu ina hal chiat tak kang vai khu atanga mấy tên na lam kem khat vel hla a welcome to Greater Mizoram the intar takul mai te hian nuk atiul ani he boina hi unaw kan ni min riat thar tir le tu pum khat na min pe tu nam anga kan din chuan tur man ruale mal som ne in thup lo ni mol ro se kalome